Umthandazo yigugu lamakholwa. Umthandazo yilasgaina khona amandla. Umthandazo ikhwepha namamuscle awatholakala ekhorasini, atholakala emthandazweni. Uma uJehova esivusela i-altar lomthandazo bafowethu asiasuke. Uthi uJowabe bafowethu, uthi uJowabe ezingelwa uSolomon inkosi. Uthi ngamane ngifele ukubamba impondo ze-altar. Athi wozani nizongisuka noma ngifuna ukungibulala, anginawo amandla okulwa. Isikhathi sokulwa anginaso, kodwa nginesikhathi sokuma nje ngihlale phambi bamba impondo ze-altari. Lithi iBhayibheli wakhala uSolomon wathi bafowethu asiyazi kuyomsukela phembe i-altar. Masemkhulekweni akunademon, akunadevil worshipper, akunasatanist elikwazi ukusukela ngoba simbethe umlilo sibhekele, singumlilo sibhekele, singumlilo singavezanga amehlo, singumlilo, a consuming fire ngoba sise-altar lomlilo.